in loving memory of General Makanika, 19 February, a day of pain and promise. Today, on the 19th of February, we stand in heavy hearts remembering our hero, General Makanika. This day is not just a date on the calendar, it is a moment in our history. It is the day we lost a brave man in our community. A defender of the oppressed, a man who carried the pain of his people on his shoulder. General Makanika Rukunda Michel was not just a commander. He was a voice of courage. He reminded us, Umwana Ushuwao, Tatumi wa Itorosh, Tiere kwa Inzir. It means a child who knows their home does not need a torch to show them the way. He knew where he belonged with his people. He knew the suffering that people are going through in Minembwe, in Uvira, and across the hills of our homeland in Democratic Republic of Congo. He also told us, which means will not stretch our necks so that they cut us, and indeed, he did not bow, he stood. After his death, many thought hope had died with him, but hope did not die. Strength did not die. The spirit of resistance did not die. The Triglav forces rose and captured Minembwe. The victory was not just about land, it was about dignity. It was a message that even when lions fail, the road remains. General Makanika used to say, in Nambaratuza Singana Ishel, which means, this war we shall win it with honor. The capture of Minembwe was proof that his word still breathed among us. Yet today, our tears have not dried. Heroes continue to fall. Brave sons are still dying on the battlefield. Mothers are still crying. Wives are becoming widows. Children are becoming orphans. The killings continue in different parts of our country. Blood still being shed on our soil. He said to us, Harumusi tuzarwana tumezeka watu, which means one day we shall fight like bears, and truly our people have been forced to defend themselves with the strength of women lions. And he said, tuzarwana kugeza kumtoni wa marasu, which means we shall fight until the last drop of blood. But as we fight, let us remember why we fight, not for revenge, but for survival, not for hatred, but for existence. To the youth, my brothers and sisters, you are the future of our community. Don't let the anger destroy you. Let discipline guide you. Let unity strengthen you. Education, wisdom, and courage must work together. We remember his words, which means we must be ready to sacrifice so that others will live. But sacrifice is not only dying in war, it is also choosing to build, to study, to live with integrity. To the women, you are the pillars of our community. To the widows whose husband died on the battlefield, we see you, we honor you. Your tears are not weakness, they are seeds of resilience. As a community, we must support these women. We must not let them suffer alone. We must stand beside them financially, emotionally, spiritually. General Makanika believes in protecting families. He fought so that our mothers will sleep without fear. So today, let us protect those he left behind. To the United Nations and the international community, how many more must die before justice speaks? How many villages
ban before protection becomes real. The world cannot continue to watch silence while innocent lives are lost in the Democratic Republic of Congo. We demand protection, we demand fairness, we demand recognition of our suffering. We are not asking for pity, we are asking for justice. And to the Banyamulenge community all over the world, whether in Africa, Europe, America, or elsewhere, unity is our strength. Do not let distance divide you. Support your people back home. Speak for those who have no voice. Build bridges for peace and development. Let us live by his courage. Let us carry his vision. Because the Makanika may be gone physically, but his words remain alive among us. Ntabwo tuzategeka amarozi ngo babiteme, tuzarwana kugeza ku mutoni wa nyuma w'amaraso. Iyi ntambara tuzayitsindanisha. May so rest in peace. May our people find peace and may justice one day reign over our land. Thank you. Mesdames et messieurs, chers Banyamulenge, chers invités, aujourd'hui nous sommes réunis pour honorer la mémoire, non pas d'un guerre, mais d'un homme. Un homme au nom de Municipal Makanika. Makanika n'est pas une colline ni une vallée, il était un fils de ses pères, un frère, un père, un compagnon. Un homme dont le courage a parlé au moment de silence aurait signifié la disparition. Il y eut une époque où la vie elle-même était menacée, où l'on demandait à certains de couper la tête, d'accepter l'inacceptable, d'étendre le bout et d'attendre la mort. Mais une parole seule devait faire une nouvelle à la femme, nous n'étendons pas les coups pour être écornés. Cette phrase n'est pas une provocation, il était un jeu de survie, un refus de l'effacement. Ce n'est pas l'amour de la guerre qui animait ces hommes, mais la nécessité de rester debout. Ainsi était une conviction profonde. Nous devons nous défendre, non pour conquérir, non pour dominer, mais pour protéger la vie et préserver la dignité humaine. Makanika faisait partie de ceux qui ont compris que parfois l'histoire impose des choix impossibles. Dans l'obscurité et la terre, il a choisi la responsabilité plutôt que la fuite, le devoir plutôt que le confort. Il y a aussi cette parole lourde de sens difficile à entendre, même par le contexte de l'époque. Nous devons mourir pour que notre vie. Ce n'est pas un cri de la mort, mais un sacrifice conscient l'expression ultime de l'amour de son peuple. Il y a cette autre phrase souvent rappelée, prononcée, non pas avec haine, mais avec détermination. Il viendra un jour où nous ne serons plus attaqués, où nous les verrons et nous ferons face solide et unis comme les autres. Cette image n'est pas un appel à l'agression, mais un symbole de résistance défermée, de la volonté de l'homme qui vivre dans la terre. Aujourd'hui, nous souvenons de Makanika et de tous les erreurs tombés de ses côtés. Les hommes et les femmes dont le nom ne figure pas toujours dans les livres, ne sont gravés dans la mémoire des familles et dans l'âme de notre communauté. Nous ne nous souvenons pas pour raviver la haine, mais pour honorer la vérité. Nous ne commémorons pas pour préparer la vengeance, mais pour transmettre une leçon essentielle. Leur sacrifice devait nous unir et non nous diviser. Banyamulenge, la mémoire de Makanika nous interpelle aujourd'hui et il nous rappelle que l'unité est notre force la plus durable, que les divisions fragilisent ce que le courage a protégé et que l'avenir ne peut se construire que si la solidarité et le respect mutuel. Que les élèves transmettent cette histoire à notre communauté sans la détourner instrumentalisée. Que la jeunesse entende non seulement les récits des combats, mais surtout le sens du sacrifice et de la responsabilité. Que femmes et hommes marchent ensemble dans un engagement commun pour la vie, la dignité et la paix. Que le nom de Makanika ne soit pas seulement prononcé lors des cérémonies, mais qu'il vive dans nos actes quotidiens, dans notre capacité à rester unis, à refuser l'injustice.
et a construit un avenir où plus jamais un enfant n'aura à grandir dans la terre. À Makalouk et à tous les efforts tournés pour la dignité de leur peuple. Nous rendons hommage aujourd'hui avec respect, unité et responsabilité, afin que leur sacrifice ne soit jamais fait. Bari baragaragara hano kwibuka intwari zacu n'imiburo y'amarira gusa, bibe ishuri ry'ubumwe n'ubwubahane, bibe urumuri tumurikira ejo hazaza. Ntitubibuke ngo twongere inzika, turabibuka ngo dukuremo ubwenge, turabibuka ngo twibuke agaciro k'ubumwe kuko bapfiriye kugira ngo tutazongera gutandukana. Ubumwe niwo murage w'ubutwari, amacakubiri n'igikomere basize badusabye kuzakira. Murakoze cyane. General w'igihugu kiba amatongo wihana byose urabitabara, tuzahora tukwibuka ntwari yacu. Mu gihe ubwoko bwari bwugarijwe n'umwanzi, jenoside yamaze gutegurwa, wigomwe byose urabugoboka, uhagarika imigambi y'ababisha, imirimo yawe izahora yibukwa. Ku misozi migari wabimuriye ingabo, utambagira aho abandi bari batinye guseruka, abari batangiye gusohererwa barasusuruka. Nyemerera nkubwire ko uri ingabire itazigera yibagirana na rimwe mu bwoko bwacu. Uri ishema tuzahora twirata, urumuri wacanye uzahora rumurikira intambwe zawe watoje kugeza tugeze ku ntsinzi. Ndumva nkumbuye kubona imfura zivuye imfuruka zose mu ifuhe zirenga agafinda, ziteguye gutura iwacu. Mu nkundire duharanire kuzatura muri gakondo. Murakoze cyane. General w'igihugu kiba amatongo wihana byose urabitabara, tuzahora tukwibuka ntwari yacu. Mu gihe ubwoko bwari bwugarijwe n'umwanzi, jenoside yamaze gutegurwa, wigomwe byose urabugoboka, uhagarika imigambi y'ababisha,
imirimo yawe izahora yibukwa. Ku misozi migari wabimburiye ingabo, utambagiraho abandi bari bategeye guseruka, abari batangiye gusohererwa barasusuruka. Nyemerera nkubwire ko uri ingabire itazigera yibagirana na rimwe mu bwoko bwacu. Uri ishema tuzahora twirata, urumuri wacanye uzahora rumurikira intambwe zawe watoje kugeza tugeze ku ntsinzi. Ndumva nkumbuye kubona imfura zivuye imfuruka zose mu ifuhe zirenga agafinda ziteguye gutura iwacu. Mu nkundire duharanire kuzatura muri gakondo. Murakoze cyane.